हाइरिबा डायलॉग नत्रगा हाइरिबा अखोगी पीस टॉक हाइगद्रा हाइरिबा नेगोशिएशन हाइरिबा कैनोमा कैसी यामना अमृतन हाइबि यामना सेंगबनी हाइदि यामना चौबा अमदि लैबाक सिगी ओइबा था कुन हेंजलाबसिदा ngasibaw sigi talk si laktu si karigino हाइबि वहांसिनि प्रजा म्यामना होजि हंगैसि अदुबु लुरिबदि हौजिकसु मोय मि निपान साबा टीम अमा अखोगी कुकीजो कम्युनिटी काउंसिल हाइबरा करि मोयगी अदु चलगा होम मिनिस्ट्री दा मोयगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर दा उनगनी हाइबगी सिसु लैखरबनी हाइरिबा पोचिंग सिदा अखोइना मयामना प्रजाना पामनरी पोचिगा अदगी ओना तैनना लाकदरा हाइबि चिंगनबसिने ख्वाइदगी पॉलिटिकल डायलॉग ओइसुनु अमबो ओइसुनु मोय टॉक तो मतमदा हौजिक हाइरिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाइरिबा पोजि पॉलिटिकल डायलॉग ता लाक्तोरिन हाइबसी मसिदा वारी सानबि कैनोसे हौदोक पीरेना लौरबसी मतमदा हांगनिंगिबा कोई प्रजागी अदगी लैरिबा मयामगी वहांसी कैगिनो मोइना प्री कंडीशन थंबतारदी प्री कंडीशन ममांगस थंग्रे प्री कंडीशन हाइबदि अखोइदि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नत्रगा यूनियन टेरिटरीज पीदरदि अखोइदि वारी सानबो हाइबनेबा हाइरिबा मोइगी सो कॉल कुकी जो कम्युनिटी सिना अदुगी प्री कंडीशन दु थंबतारदी अखोइना टॉक तौबु नत्रगा डायलॉग तौबुदा मणिपुर प्रजाना सुया यारोयबा हाइरिबा पोछि अखोइना पामिबा पोचिगा अदगी प्रजा म्यामना खन्नरिबा पोचिगा ओना तैनबा मोंगदा लाकदबा अखोइगी डायलॉग तौरगा अमु हेना कॉन्फ्लिक्ट चौथोकदबा डायलॉग तौरगा अमु हेना हाना सुनबा अमु हेना कॉन्फ्लिक्ट छि हेनगदबा नत्र डायलॉग छि तौर मतुंग मणिपुरगी तोखाइ ताबगी डायलॉग ओइना चथरदि मदुगी डायलॉग नत्र मदुगी पॉलिटिकल हाइरिबा टॉक तुदी पुलि पुशनरप यागनी हाइवे वफम सिदी मसी यामना असोइबो ओइगनी अमदि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सु ममांगी नोंनि ममांगदसु हाइबिग्रे मणिपुर से कायबदु तारदी आई ngakkiengani haibu yamna ahakpo wahaisu haibigramni ana political dialogue se karma mongda laktrube dialogue no haibu political dialogue se NRC tawba border fencing tawba natraga illegal immigrants lokhatpa natraga hujik lairiba kuki terrorist makaisi sugi makaisi lokthoga ahakpo chairak piba micham dai tek tawbagi adi kui da ngarang an drone bombing am su tawrimi moina chathreiba pot makhaisida moina haiba tawbagi phibam sidi sarkar amam palaga moina si tawsi harga hek chatpa si tawsi harga chatpa akoi gi dictate tawga chatpa sidi madugi kaino sidi lenga mo erga adudi akoi lairiba praja myam amadi personal opinion oina madudi supam pamdre haibasi manipur haibasi ideas of manipur si sagat minaraga akoi punna hingminaba amadi moigi तोखाई तानब सिलिबा अखोय मास्टरमाइंड कांगुजि फागतलगा तानथोकपा अहकपो चैराक पिबा अदगी अमदि अखोय मिटोप चंगसेलकपा इलीगल ड्रग कैनो तौसलकपा मणिपुर मचेत तानब सिलिबा कांगु हाइरिबा कांगु सिंगजि फाबा अमदि अहकपो चैराक लोगी मतुंगिना पिबदुनेबा अखोयना प्रजा अखोयना पामिसि ngasi अखोयना लैरिबा फिबम या था कुल हेलबसिदा थोइदो हेंदोकना नुंगतिगी अखोयगी वारिबा प्रजासिंग अमदि डे टू डे डेली लाइफ द चथरैबा अखोयगी नोंमुगी चंगदा यादबा पोलम सिंगसे अखोय फांगनव होनबदा नोंने वाब हिंगतपसे मसिगी मरम सिगा मरी लैनरगा अखोयगी चथरैबा मोयगी डायलॉग ओइसुनो अमो ओइसुनो अखोयना पामे प्रजा अखोय खुलाउदी अखोय वारसु मणिपुरदी कायबे यारोय मणिपुर ngमखै कायबे यारोय अमदि मणिपुर जे अखोय पुने हिंबगी कैनो सक्तम मंगलानु सागतकनी हाइबसिनेबको अदुन पॉलिटिकल डायलॉग से अखोइना पॉलिटिकल डायलॉग हाइजे वानी प्री कंडीशन थमदि मसी वान थोक्सि लैति हाइना सुमाइन थमजगे अमृत मसी यामना चुम्बा कैनोनी अमृत अखोइगी हेक हेक पे कमीशन सि लाको मतमदा मणिपुर की स्टेट एम्प्लॉय सिंग से अखोइ मणिपुर की कैनो सिदि अपिकपा आइदि स्टेट अमा अमदि अखोइगी प्रोडक्ट सिंग अमदि अखोइ इकोनॉमी की कैनो सि अतै स्टेट का मानदबनिना अखोइ गवर्नमेंट दा अखोइगी पे कमीशन की कैनो से एक लाख पर अवाब पोकवा अमदि सेंथंग अदरक्टदि ngमदबा अदु सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइव पोचिदि ऑल ओवर इंडिया की ओइना मोइ सही तरह की खुदिंग की अखोइ पे कमीशन से सुम रिव्यू तौबनी हाइबा हनकी 8 पे कमीशन से सु अखोइ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिंग की 2026 तक इंप्लीमेंट तौनी हाइबगी कैनो से कैबिनेट ने अप्रूव तो फोंग खरबनी अदु अखोइ मणिपुर लाइरिबा एम्प्लॉय सिंग सिगदी सागी 7 पे भाउंग पीबा वाजरबा अखोइगी कैनो इकोनॉमिक कैनो सी कैनो तौबनीना मसीगी मतंग सिददि अखोइगी लैरिबा लेंगाक्सिना नत्रगा अखोइगी पालिबा गवर्नमेंट सिना याम कैनो तौना पे 7 दगी 8 पे कमीशन नि मानव हाइबसिदि कितंग हौजिकी ओइनादि हौजिकी फिबम सिददि मणिपुर दा लैबे एम्प्लॉय सिंगी फिबम सिददि कितंग वा थोकदरा हैना खंजै अदुबु इकोनॉमिक ग्रोथ अमदि अखोइ मणिपुर सिगी तंगु लैताबा
amadi kainosi laku matamdadi khara adugi government initiative lobiraga admain employees singsi ukhat pirakani haina aduma thajabdi thamsi adubu hauji lairiba manipur gi tangdu leita daba amadi akoi question laga lunch leptana thakuni hena chathrak pasididi masigi employment gi increment natra kaino tawui matang sidi akoina mayam lebak prajan reng thangbi duni hobiki lairiba bibam sidadi kitang wana thokadra haina sumain thamjai akoigi FMR si moina matam khara suspend tawre natraga scrap tawre haibagi kaino si mamangda phong khamni adubu ikui kuidana handaki kaino sida aduga manaba haifet kaino gi 10 km radius ki manungda akoigi changba yaba haibagi kaino si mo hangbire adu luridi hauji kaino si akoina state amagi lengak sida akoina lairibasi lengak sigi kaino gi akoigi forcing natraga akoigi lairiba department singsi akoigi chingda amadi atopa tampak singsiga haidi common oina amatoina miyeng amada hujik laibagi phibam si natabanina akoigi laiba boundary singsida ngasai adugi pasi pida changthok changjin tawdoisi specific community kharagi ko specific community kharagi tariba kukijogi natra more da tariba adi ate area da tariba hill area da tariba sigi benefit ki oina yengaga hangba border oiba tardi akoi manipur praja pumbagi oina hangdabida akoi border kaino akoi samaibra akoi maitai di changba yadre akoi palendagi henjanba yadre changba yadre more rom phawba yadre adu bahuji pasi hangdoga changthok changjin tawdoi masi monitor singsi Assam Rifle dong pire haire Assam Rifle dei tawgadam haire ado koi leiba department custom gi akoi leiba Manipur police ki atop topa department singsina border gi area da yengadaba khot kadaba koi gi mayamam leireba thabuk sing masina karmain tawro paket torib no hai gi acho wo hang am leire adagi ani subda ngasai gi Mizoram amri Nagaland na FMR kakpasi gi against da koi gi moina FMR ji kaino tawdoginu suspend tawbiginu haida moina taksan ba akan bagi kaino political kaino through da myam ama lei mamangda FMR si kaino tawsida adi akoi script tawai matang sida sorry adu da hainingi wa haidi nasagi Mizoram amadi akoi gi leiba Nagaland singi moigi changna ba natraga moigi leiba kukijo community natra any atopa any other tribes community sing chathok chasin tawbagi pochi leiba tadi akoi leiriba Nagaland natraga Mizoram ki border si hangbiraga Manipur gi da hojikti akoi changba yadaba amdi irang si tangdu leita daba thakuni hinjelamnina masigi di adum akoi na tangdu leita di thingaga tambana phagani maramdi akoi na chathok chasin tawdure moina adugi hairiba kainogi hojiki moi idea akoi gi term condition khara thamidana haibadi akoi gi layeng balakpa natraga mari mata unaba natraga akoi gi tourist ki lakpa Manipur adu laktui poch karai no haibadi more da lution dori bro akoi Manipur kenus natraga akoi anawa medical gi lakusi more da layeng aga tok tori bro haidi medical gi laktui pose Burmese citizen gi oibata di Burmese citizen si akoi keno na by road ta hoji moi lakko keno tawdrasu akoi gi by ear da moi gi treatment tawgera natraga any tourist tawgera lakpuri aidana adu natabida community kharagi akoina yengaga natra community kaino sida chathok jasin tawba aduga kwai luribri chatliba kangu singsi illegal oibra legal oibra haibagi ticket pai matang se biometric ki haire biometric ki kaino tawdabida pass oina tawbagi mo haire masidi yamna lubo phibam ni aina hoji lairiba lengak sina yam phajana munna yengsingba mathau tai natar tari masidi hena atop achoba conflict ama tholakpa yabagi kaino su lairiba ko hoji ki lairiba situation sida haibadi akoi gi lairiba praja singsi lanthok lanjin karimta yadabni yadrisina moina semaiba pochingsida somdana community khar khak chatpa yaba aduga akoi gi lairiba men atopa community makaisina land border lanthokpa yadaba tadi what is the purpose of that akoi opening of the border ko haidi adugi kari hidden agenda laibano haibaduma yam chawba wahangni adu secondly hauji laiba geopolitics ki akoi matangda Myanmar ga natraga India ge geopolitics sagatna ba border do hangdo hangin tawba adugi higher level da tawnabagi wafam laibra laitabra ko haidi Manipur gi issue sigi wangda chatlaga adagi laktoi ba thali akoi gi lugis policy gi sigi mogi hangdokpagi akoi gi kaino sida is kaino sida gate si hangdokpai matang sida akoi hoji chathok chasin tawsi normal oire haibagi government na natra international level geopolitics ta masi borders hange normal si lai haibagi show tawbagi ama
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯍꯪꯗ꯭ꯔꯁꯨꯅꯨ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯍꯪꯗ꯭ꯔꯁꯨꯅꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊ꯭ꯔꯣꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯡꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ